Baufat. Please. What? Mama, you go choose. Motomu, you go somewhere. You go choose. Stop it. Says Anjani. Return go again. I don't know. Mama, I said choice alone. The problem is I need the money. Yes. I need the money. It's hard. It's hard juggling. It's funny. Okay, listen. It's hard. And then yabona ukuthi une future bright. Ngicela ukhulume noBluya kabo mama bakho labo odla ubadlayo niyenza izinto ezirong ngoba mina iqiniso ngiyethanda. Asenze so. Ngibonga mamelani. Wena wena ukwenza imanga. Bilonga kimi. Ngokuthola umsebenzi. Lo bilonga ngaba njani? Sokubonisa. Ngaba right. Uzobayeka nabantu abadala. Uzoyeka abantu abadala naye if street journalist yakunceda ukuthi wena abantu abadala sisube ube ne-income wena kibatla nje eorejweze phela okaso baba hulu manje uzokanda basibahulu wena ufuna imoto kodwa uyathi ukuthi wenzani imali yabo iphume kubani uthi uzomthengela nemoto futhi eyami ama 5000 nawe futhi awami ama 5000 amhlanhle wena wayisiki ngona income sengani ufuna imoto ngicela ungitshele ziyashaya nobani wami wena ke manje 5000 awami mama uyakwenza manje awami ama 5000 Where's that one? Tumel. Aye. Oh, but Baba Ul. Woo. But Baba Ul, stop it. Yebo ukhumula intuku wena. But Baba Ul, stop it, mama. Kuba sama because of ayo. Wait. Ngicela yazi ukuthi wena vele ngicelabe ngoba labantu bazolimaza labantu abadala bazolimaza ngingakho angithi awufuni ukwenzani Sina yini enfikile la ngithi Tumel ngikubonisa mama sonsa imayikai beletha bona nethwa athi ngabathu ngifike ngihlelele peacefully lana bheka manje into eniyenzile sayi lento eniyenzayo manje amna nyabusi ngithi right uzohamba nomntana ngoba ngiyabona ukuthi sasemncane and njengoba sasemncane kanjalo ngithatha iadvantage ngayo usasemncane umuntu omdala lomntana ukuchazela kuba nichazela Mthombola yabona ugelo yes Mthombola akamisatisfy njengoba ngisatisfy so wena Mthombola ungisatisfy bethe uwetha Mthombola ungisatisfy kamnandi uyetha ngoba ethe wena uthi ukunika kamnandi hayo ukunika kamnandi kanjani ula indoda lebenginayo ukunika kamnandi wenzani empedeni wenzani empedeni hayi uyangiphendula ukwenzisa into engiqala nokuyibona so Mthombola ongwana umunyane owawuphendula empedeni uthi lo mntana lo uya ku rise empedeni yes mntwana yes mina ubheke yena bheka isitulo esikakanani lesi oh so yena kamuphi kamnandi umuntu omdala empedeni that's what you say to me awasinokunyakaza lo Well, oh umuntu omdala awasinokunyakaza ngalibuza yena. okay my brother ubaba mama Wena nebude ngaka. Wena ungenzani? Yinjonga yenza. wait wenza njani Nebude ezigaka. so Mthombola Yinjonga yenza ngaleyo. awuyindawo wena la so wena mama waselibadi we athi ukayitholi mabethe ushapho mama wakuvuvaya the way athi lakhale sami isikathulo that's what wena mama usabathi street journalist sami isikathulo usabathi street journalist Uyabona nje okwamanje. Sayiyena nje. Uyazi yena okay wena qala uthula unofemezela uli one we here to help you as young as you are you confused and akithi uli kwaleza ke monke to choose but still you quiet but baba ulibalwanela wena bawa bavuvaya basika ngibongoso khenza shwa mama tume yo mama lam push mami just but baba stop it yabo into eniyenzile manje ongeke yonke lento ongeke yenzeke yonke bengizofunani la ngamakhamera ngithume nonke lifunani ntomdala khumbulani ukuthi ongeke yenzeke yonke oqala nje ngoba ngimilanga ngifike ngithola bheka manje ngitholisa amakhamera la iselidlula kofela nizoqalisa amakhamera la ngoba wena uLuis uthula ma uthula li boyfriend yakho Yes. mara uhlala naye all the time la uhlala naye nini ebusuku Hayi uhlala naye so nini la bengifuna ukunderstand ngase confused ngoba nibe kakhulu la kuka mama ngithi okay yazi umuntu omdala ngoba sesiwile kuthi usala no mama wakho omdala or no mama wakho omdala lo khuluma khetha uzama lofini because of trying to choose khuluma buwa phela yeah wait oh ima
It's fine. Yes. It's fine. Maka wena ka labo febe ene ne ke ya uthusa ke street channel. Ke go wena re Uya ke fine. O thola ba be. Ya bana le ntamba amakuya. Mama, funny then cut win buza wena ngoba nithunya but how old are you muntu mntana kunomntana mncane? July is 55. Mama una 55 years kule ngadi le. How old are you? Khuluma. 26 ha. Uright wena ngale nto lena empilweni yakho le decision uyenza. Yes, street channel signete. Ithi ukupha umsebenzi uyeke labo magogo. Usile. Mama, bathu, mama wena how old are you? 53. Maka bathu baba ulimaza. Phela lamulimaza bathu baba ulungwana, lamulimaza. Ubelani pheka. Umuntu omdala lana lo sasemncane namlimaza. Nyamlimaza ene lo. No, wena balalela ngwana. Balalela ngwana 26 bathu baba ulungwana ngitholi yetha. Tumela bathi. Yo. Uzodabula neskipha imali yami lena. Uzodabula iskipha imali yami lena. Okay, imali yakho I understand. Una 26. Lady Blue, who willing, who out to some. You don't want that. King matata. Ko ba le tleleng ntho. Ba tsoba o le selile childish no lang khathatsa. Ke go ba le tleleng ntho le etsa because ba tlo khamela batho ba ba ulala Pega. Mama batho. Yenzani le tela? Mama. Shwa. Motho mo seka o fela di mo le shekela ngwana omnyana. Indawo yokubambezela. Motho mo so ngwana ba o sheka ba bezela kwa di bonong tsa hao motho. Nayi indawo yokubambezela. Jehova, thusa. Hayi tshela my sis. So usala di nduno bambezela ngoko. Usala di bonto bambezela ngoko. Oh, wait again. Hana tsama ngwana usala di bonto bambezela ngoko. Sala kuibu. Sala di bonong. Ngwana ya wena o thusa ha ba. That's my. Motho mo go ba tsamaeng because of kire ke a o thusa. Usala kwa di bonong. Luza. Motho mo go lose. Pega. Uluze. Yakumntwana gijimisa into enje. Manje lapho gijimise ngokuthala. Wena Tumani. Motho mo le batho ba bathi stop it guys. jayela kanje. Luzile. Pega. Ko ba tsamaeng. Ka di chipa yes. Ka di pega. Jayela ka buwe. Pega. What is this? Jale motho ke bulu tse kaofela. Ke tsena tse tseng ba tsena ba 26. Yebo. Ka be le tsela bana motho. Wena jalo go bona go sala le di bonu over offer go fang yona yore e tshole something re go thusa. Ha ba tlo le ditla ba tsona. Ngata mina. It's fine motho. Na imali inaphuzo. It's fine. Yo phunda So ke kopa o botsa then wena qualification ya o ke eng? Ska o badile I wanna understand. O graduated no etsa Chartered accounting. Okay, so then as ka go jotsa ke na le mosebetsi ko ntweo. Ntlwelle Lady Blue out to le street channel. Ka kopa o thusa tlo le batho ba holo please. Hobane ha o tlo dula di bonong forever you still young. Future high mo di bonong mara future ya e mo pili mo ya. Kodwa la ngikhona nginemali mina ngithola imali. Umama makangashona one day because of lento in life. Uphilo what's up baby? Ngifuna imali. Hae, tseso wa bona mathata na han motho mo le go ba tsamaeng ke ba batala ba sunana nna ke gatsetse go shebela beauty and the beast. A re tsamaeng. It's fine. No motho mo le tla di siya ka something. No, it's fine. Go ba tsamaeng. Motho mo mina le ndaba lenu le ayiko into kanjani umuntu mntana ngithiyeke lo mntwana ayiko into yakhe. Ngithe mina ngiyamnceda. Guys la bona ke re ke tsweng le mama ona ntho etsalang mo.